Wat perkhat bau CM unrai kerki klem datip yaga jingsha good job sir. Hakapor batungkam sop omdon bab yatu hakapor weng pat mi paiba. Hau pra ngiru ngiwat kam omtang bapimo bawat kam. Dadon kipus balai advertisement mo ban syuk thung lakatung. Hau pra ngi kershan. Full support ba CM slam ngilakwa ban le yo ikumne. Good job CM bun ki bala dep pule he kerdan balai syurung kam klem pentip pai ba. Good job long live ba Syam ka VPP kan le bat pendep kumbakala kulan hau arajar praru upra unpe pen kui lut par long live VPP. Pe dau pra yustai bad yusiteng kau bad bu tang yang badai hok kumba kren ka ketin ka kam ru kumtahi ngisngeu serong banyo i kene ka isi babyang tam hau pra kumba kren kumta kile ki badisef kin yo be ki betrei hok kin yo be hau pra la pe upra biang yak bumdei pe be good job ngiru ngi support. Good job easy to mind, you do the right way. Kanikin ki ong kata ka sensyar ka bukui. VPP dala wan ha saha ka sarkar kumne hi ki peba ki kwa banle habara ki department. Good job CM. La syape hau pra yo kam kiwei jam kasur nep ukulom hau pra mano bakwa hau arjar pra kinja kumne ba ki ba yo kam sop nau konrad kanja kumne. Good job sa next dal yo VPP sa sekretariat lele te nadu menta kiwatip lupa kilating lupa hau pra kum kaktin kum kakam. Good job VPP hau pra menta ka kenti on berkui par hau pra ya ka jabo hau pra lap be sar ya ka badan kam ya be syakmat ngisanya hau pra ngina nong kendong. Well done CM EC te tangmne perlok polisi bun.